اندامê destê hevserokatiya PYD Aldar Xelîr beşdarî televîzyona me bû û ser mijara Rojevê de nirxandin kirin. Aldar Xelîr di çarçoveya şerê ku li dijî taxên Kurdan yên Helebê hatibûn kirin û her wekî derxistina biryarnameyên ji aliyê hikûmeta demkî de axivî. Xelîl diyar kir ku berxwedana Şê Mexsûd û Eşrefiyê derbasî dîrokê bû. Her wiha behsa bernameya ku hatibû derxistin jî got ku ev biryarname derî li pêşiya nîqaşeke gelekî mijar vekir. الشيخ مقصود والأشرفية دخلت التاريخ وخصوصا بطولة القائد زياد ورفيقاته ورفاقه بالفعل هم برخوادانا شيخ مقصود وأشرفية درباسي ديروكي بو تايبت برخوادانا شهيد زياد حلب وهوالين وي وخصوصا أن الهجوم على الحيين جاء بطريقة غادرة فالغدر إيريشا سرتاخين كردان ين حلب هاتن كرن إيريشك غدار بو هەگەر ئەم لە دوو ئالیان بنێرن ئەم ببینن گۆ وانگەلێ حەلەبێ و قەسەدێ و هێزن ئەولەکاریە هەندرین خاپاندن. عدم تطبيق البنود المتفق عليها يشير إلى إما أنهم لم يكونوا صادقين في يوم 4 نەپێکانیە بەندێن لەسەر هەفکری دێواتەیە دوو تشتان. یەک ژوان ئەو نەڕاست بوون و نیەتا وان ji destpêkê de dicivîna çarê mehê de nebaş bû. Ya din jî hin aliyên derve destwerdan kirin. د هەموو ئالیên me de em li kêleka rêbazê aştiyê disekinin. نحن دعونا دائما بأنه بمجرد سقوط النظام كان me hertim digot heger rejîma Beas bikeve divê em li hev rûnên. Pêwîst bû em li ser gavên got divê bên avêtin piştî ketina rejîmê nîqaş bikin. Hertim me xwest em beşdarî nîvsandina destûra nû bibin. Ji bo em bikarîbin beşdarî nîvsandina tiştên girêdayî pêşeroja xwe bibin. قبول استصدار أو إصدار هذا المرسوم يعني يمكن القول Piştî derxistina biryarnameyê em dikarin bêjin got ev gaveke dibe alîkar got em ser gelek tiştan nîqaş bikin. بمجرد إصدار المراسيم هذا لا يعني حتى ولو أنا مجازا أقول حتى ولو كانت جميع المواد الموجودة ضمنها البنود derxistina biryarnameyeke bi vî rengî heger got hemî bendên wê temam bin jî dibe got bêrakirin. Ji ber got dimîne biryarname lewma pêwîstî bi nîvsandina destûrekê heye. Ji ber got tu kes nikare destûran ji holê rake. القضية الكردية قضية سياسية وقضية ذات بعد تاريخي عميق Doza Kurdan dozeke Kurdî ye û gelek aliyên wê yên dîrokî hene. Kes nikare doza Kurdan di nava biryarnameyekê de sînordar bihêle. Em ne li dijî vê ne lê gelek têbiniyê me hene divê em li ser vê yekê bêjin. توجد الكثير من الملاحظات الحقوقية والقانونية وحتى السياسية وما يتعلق بكيفية معالجة هذه الأمور. الأمر الآخر